Ajmo, Maki. Buđenje. Au. Dobro. Maki malo spavao popodne, pa onda još dolazi k sebi. A kad ne spava, onda isto dolazi k sebi, tako da... Uglavnom, bog ljudi, evo dobili smo molbu od portala 100% da snimimo jedan Q&A samo za njihove potrebe. Oni su nam poslali nekakva škakljiva pitanja, meni za Makija i Makiju za mene. Ja stvarno ne znam što će on mene pitati i obrnuto, tako da bit će veselo. S obzirom da je Maki ovako divno raspoložen, pričljiv, zgodan, nasmiješen, pustit ću njega da započne ovaj intervju. Idem li ja tebi nekad na živce kad radimo zajedno? Ne, apsolutno ne. Ovako, čekaj. Maki, kad radimo, mi uopće ne ide na živce. On je tako dobar suradnik. Znači, kad njemu daš nešto raditi u životu, on je najbolji čovjek na svijetu. A kad recimo ja želim ne raditi ništa, kad imam slobodan dan i kad on ima slobodan dan, kad mu je dosadno, onda je prelud. Znači, te ideje, to ja uopće ne mogu sad imenovati koje su to sve ideje, ali nekad mi samo dođe da mu kaže Maki, ajde, odmori malo, bit će sve okej. Jel okej, jesmo još u braku? Dobro. Samo da ja iskopam iz ovih svojih dubina suknjice. Prvo pitanje za tebe. Aha, evo, slično je pitanje. Kako ti je surađivati sa mnom? Jesam li ti nekad naporna? Pa zapravo ne. Mislim, nikad naporna. A surađivati s tobom... Ali mi je zato naporno surađivati s tobom. Ne, nije mi naporno, ništa mi nije naporno. Zapravo jedini dio koji mi je naporan je taj, ajde moramo šta prije, čeka nas doma Gabica, ajde požuri. Ja taman sam namjestio svjetlo, recimo treba mi sat vremena da namjestim dobro svjetlo i set. Ne može to sad, gotovo je 3 minute, imaš jedan klik i gotovo, znači sve što nastane doslovno za 3 minute jer ne stignemo ništa. Jedino taj dio napora. Pa dobro, to je zato što je uvijek sve zadnji tren, nije baš da to ovisi o meni u potpunosti, ali ja sam onda taj koji mora reći ajmo, čap, inače se ne bi nikad napravilo. A ne, zašto sam rekao zapravo da mi je taj dio naporan? Zato što si ti ta koja ne može Gabica biti sama doma, ne može ona, to je dijete, ajde, bogati, šta će biti? Istina, slažem se s tim, ja sam malo preopsjednuta Gabicom, to je. Je li Gabica danas udahnula dovoljno zraka? Koliko mikromolekula, nemam pojma. Ja mislim da je to baš super. Je, super je to. Ne znam za koga, ali evo ovako, hashtag kakva si ti majka. Ajde, drugo pitanje za mene, idemo dalje. Hoćemo li imati još djece, što misliš o tome? Pa mislim da nećemo. Evo ja isto mislim da nećemo. Mislim ako se zalomi. Ako se zalomi nećemo, ali ovako mislim da nećemo. Ako se zalomi ja neću ništa napraviti da to odlomim. Ne moraš ti, ne moraš. Ali eto, Maki, pazi. Ne moraš šta paziti. Gabi je dovoljno, Gabi može zamijeniti 5 djece po pitanju hiperaktivnosti, zahtjevnosti, ne znam, njoj treba užasno puno pažnje, ja sam je navikla na tu pažnju, priznajem, ali stvarno evo imati još jedno dijete pored Gabi, bilo bi gotovo neizvedivo da se onda pored toga još i bavimo nečim i zaradimo nešto da nahranimo tu djecu. Nema šanse. Tako da, evo kako sad stvari stoje, za sada nećemo, ali kad budemo imali nekih 45 godina... 50-ak, aha, gle, možda tehnologija napreduje. 60, da, pa to je. Iz dana u dan. Tehnologija napreduje, mi nazadujemo. Mislim, nas dvoje. Reci mi, što si pomislio kad si me prvi put ugledao? Wow. Eto, to sam pomislio. Da? A ja sam bila u autu i bio je mrak. Baš zato. Dobro, nije to bilo prvi put. Prvi put je bilo... Sad ću izmisliti. Neću izmisliti, u onoj klaonici, ne. U klaonici? Pa je, u klaonici. Bila je obučena u onu kutu za mesarsku, što... Ajde, drugo pitanje. Bio je party, Viktor Drago imao party. Pa vidiš da je bio u klaonici. Pa je, bio. Ej, svi su bili mesari obučeni kao... Ja nisam gledala druge muškarce, ja sam vidjela samo tebe. Da ti nisi bio obučen kao mesar, ali imao si taj mesarski pogled. Ta luđački pogled koji sada skrivam. Psycho. Da se ne bi ljudi, da ne pukla kamera. Imaš malo taj psycho moment. Ja jesam psycho guy. Zato te volim. Ja sam psycho guy.
Upravo sam ti rekla da te volim. Ja tebe briga. Vidiš kako se mi slažem. Evo, živcira li te kada ti kažu da si seks simbol? Zašto bi me to živciralo? Zato što je to strašno, kakva si ti majka. Mislim, ne možeš ti, samo da ti kažem stvar. Okay. Ili si majka, ili si seks simbol. Nema oboje. A čekaj, a kako postaneš majka ako nemaš seks prije toga? Ne postaneš. Nego? Ti si majka od kad se rodilo dijete. Ti si majka. I da, gotovo. Kako se to dijete rodilo ako ja nisam prije toga nekome bila seks simbol? Možeš biti prije, ali ne možeš nakon. Aha, znači nakon što sam izbacila dijete iz sebe, to više ne funkcionira. Ne. To je sad zatvorena pipa. Tako i više nema seks simbola. Nema ničega. Ok mi je, to mi je baš kompliment, ali ne volim da me se s time poistovjećuje i da me se, kako da kažem, da me se etiketira kao takvu, jer mislim da imam mnogo toga u životu kreativnoga za ponuditi i što više emotivnog i dobrog. Ja sam jako dobra prema svome mužu i prema svojim prijateljima. To svi koji me znaju, dobro znaju. Da. Isuse, jesi li prije braka bio ti od ljetnih avantura? Ne. Ne? I to je sve što imaš za reći? Da. Kratko i jasno. Dobar. Ja sam lik koji ima, kako se to kaže... Nemoj sad početi zamuckivati. Ja sam jednostavan tip. Evo, ja znam za jednu jedinu njegovu bivšu curu. Samo mi o jednoj curi pričao i nju sam čak i upoznala. A drugo ništa, drugo taji ko zmija noge. On je pravi džentlmen. Tako je. Kao, he doesn't kiss and tell. Tako je. Pravi džentlmen nikad ne govori o svojoj prošlosti. Osim u našem slučaju kad je sadašnjost u pitanju. Onda govorimo o prošlosti, kad je sadašnjost u pitanju. Ajde, postavi ti meni drugo pitanje. Dobro, evo, nema problema. Imaš jako visok IQ. Nadmudriš li me nekad? Teško je Makija nadmudrit. Ja čak i kad Makija mislim da sam nadmudrila... Ljudi moji. Opet on pobjedi. Jednostavno, mislim da je stvar u tvrdoglavosti. On je toliko persuasive, toliko je siguran u svoje tvrdnje i svoja mišljenja da je gotovo nemoguće. Ja moram promijeniti mišljenje na kraju, čak i ako sam možda bila u pravu u nekom paralelnom svemiru, ja onda više nisam u pravu. Tako da IQ mi apsolutno ne pomaže kad je Maki u pitanju. Ja bih volio porazgovarati sa velikanima našeg doba, tipa Einstein, tipa Da Vinci recimo, ili Tesla. Ja bi njih uvjerio da nisu u pravu. Sigura sam da bi, da. Bi. Jer nisu, evo sad ja tvrdim da oni nisu u pravu. Evo, nikome šta može. Kakav sam ja to otac? Ajde, šta? A ti si Bog otac. Reci mi, jesi li bio ljubomoran ikad? U životu ili na tebe? Piše samo jesi li ljubomoran, pa sad... A kad je ona u pitanju, da. Odnosno, kad si ti u pitanju, da. Ti, ona. Dobro je to, volim ja kad je on malo ljubomoran, znaš. Moram biti, pa gle, znaš šta? Gets the juices flowing. Postoji nekoliko vrsta ljubomore, ali ova moja je ona cute. Je, cute. Nije cute, ne. Ajde, popi malo. Ma neću. Po meni... Hoćeš kroz dvocijevku popiti? Ma pusti me, nisam ja dvocijevka. Pa nisi, ali ćeš popiti. Jesam. Ja samo pijem dvocijevku, jer brže ide. Brže ide. Zato ljudi jesu dvocijevke, jer brže ide. Ajde, nađi ti pitanje. Slušaj, samo sam htio reći da je to što je ljubomora, ta moja ljubomora. Sad će disclaimeri početi, To je ona dobra, onaj fini... Ona slatka ljubomora. Tako je, baš je ona slatka, da. Bez koje se ne može. Pa tako je, ne ljubomora tipa, vidim da priča s nekim likom i sad ću ja ići okolo razbijati zidove, zvati je na mobitel, ne znam šta sve ne. Znam da to ljudi rade, ali ova je ona moja, znaš ono... Ti još meni daš ideje. Biću samo zata, tako još dajem ideje. On meni da ideje još šta da napišem. Slobodno se ti dopisuj. Samo se dopisuj, pa nije to, Mislim, ako si zauzeta, nisi oduzeta. U redu je. Kako si ti to majka? U redu. Znaš šta, sad slutim da će i meni biti slično pitanje, tako da sam već nervozna. Sad ću ja vidjeti to. Jer sam ja, Imponira li ti što ti je muž bio traženi maneken? Bio. Pa gle, moj muž je uvijek tražen i ja sam ga isto tražila i našla sam ga.
Ali baš sam njega tražila, nisam ono kao idem ja sad tražiti srodnu dušu, nego sam vidjela njega negdje, onako sam ga upiknula negdje u svemiru i rekla sam, taj lik, ako ću s kim biti u životu, to je taj lik. Baš sam jednoj frendici to rekla, nismo se tada još ni upoznali. Ti i frendica se niste upoznali u šta? Ti i ja sam. Nas dvoje, aha, dobro, ima smisla više. Ja sam te iskopala. Skopala sam ga na fejsu i zvala sam ga u spot da mi glumi. Prefrigano. Dobro, ali stvarno on mi je trebao, takav profil manekena mi je trebalo za spot, tako da evo, ja sam ga pozvala pa šta bude bit će, ne? Jer meni je na kraju dana uvijek bitno kakav je neko psihički. Ja sam trebala prvo provjeriti da li je on takav luđak kakvog sam ja očekivala i bio je, i još uvijek je. I evo, zato smo sad tu gdje jesmo. I sada 30 kila više, evo nas. Jesi se ti malo pohvalio? A je, malo zapravo, se, znaš šta, nabildao se, ja tebe stalno pipkam, kužiš koliko sam ja zaljubljena u tebe. Ali ja ne mogu držati 10 minuta intervjua da te ja malo ne mazuckam, ne pipkam. Tako treba biti. Nisam te sad slušala jer sam u ovom... I bolje, znaš šta, i bolje. U ovom cijelom kaosu sam izbrisala pitanja. Eto. Ali evo sad sam ih našla ponovno u međuvremenu, zato što te nisam slušala šta si pričao. Nikome ne bi trebalo ni slušat, uopće, ni sada, ni... Evo, zadnje pitanje za tebe, za mene, okay. Da definiramo ovaj tvoj artistički dio, ko uopće nismo pričali danas o tome da je Maki pjevač, producent, redatelj, da snima pjesme, sportaš, duete sa svojom gospođom. Doktor nauke. Naš zadnji duet Romantika obavezno pogledajte, Maki je u tom spotu... Poslušajte. Maki je jako seksi u tom spotu, da se razumijemo. Ja sam samo dio seksoće. Dobro, tako da evo, apropo toga svega, otkud umjetničko ime, kako si ga smislio? Uopće ga nisam smislio. Ja sam ga smislila. Da. Imamo frendicu koja živi u Londonu i naravno ne priča hrvatski, jeli? Pošto živi u Londonu, kužiš, pa oni pričaju engleski, a ne hrvatski. I pošto je njoj teško zvat nas Mario, Žana Marie, Gabriela, jednostavno smo našli neku skraćenicu gdje se svi zovemo Jax, Gabs, Max. I od Max je nastalo Max, jeli? Prezime. Novo prezime. Tako je, to je bilo prezime izvedeno iz mog imena. A Joshua, zato što sam pobožan dosta. Nego zato što je on moj Joshua, a moj Joshua je Joshua Omi iz benda Queens of the Stone Age. I on je pljunuti Joshua. Pljunuti Joshua, samo što je taj lik, ono visok, onako malo ružnjikav. Nije. Ali sam pljunuti on. Nije uopće ružnjikav. Ne, pljunuti sam. Znači, lik je ono stari, debeli. Nemoj mi Josha vrijeđat. Ajde drugo pitanje. Pa nema više. On će meni Josha mogu vrijeđat. Nema, to je to. To je to? Pa da. Pa ovo je bilo dosta bezbolno. Mogli ste biti slobodno papreniji i vatreniji. Evo ljudi, hvala što ste nas slušali i gledali do kraja. Vjerujem da je to bilo jako teško. Pozdravljamo sve, naravno, čitatelje portala 100%. Šaljimo vam velike puse. Zagrljaje. Ti grliš jezik. Ja sam inovativan kind of guy. Ok, Maki, onda ja ću ti prepustiti posljednju riječ danas. Ja bih samo želio naglasiti da nije pozdrav čitateljima, nego gledateljima. Jer ne može neko čitat video, evo. Ali oni čitaju recimo, portal. A znam, ali sada su gledatelji. I kako ćemo sad? Prosti Maki ako sam te uvrijedila. Evo, ja sam sada uvrijeđen. Evo, znači, pozdrav Kužiš? Želimo pozdraviti sve gledatelje ovog videa i čitatelje 100% portala. Tako je. I gledatelje 100% portala. I ja ću još malo pozdravljati ili... Pozdravio bi Anu, pozdravio bi Martu, Ivana, Marko, Svjetlan. Gdje se ovo gasi? Pozdravio bi mamu. Ovdje, čekaj, ovdje. Pozdravio bi još... na on.